Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, angton pen, arjuponta. Prek jama polling at dimalong vote ke jokpon. Jang mi poni phaing kora trokarni Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dima hasaw along Lok Sabha election kilik prek jam polling station along vote jokpon lo. Sonsi Borjan MEC constituency ke parlo Bormanthi PS 157 along ta ada porphai troxy aporpen vote jok pangcheng ponsi arnikang saman vote ke jok kadukawe phan troxy ke bro an vote jokpon lo. Birta ki ripon longa tengpen pinang an a polling station along ta ing samjin pensi vote jokpon lo. 6 Difu ST Parliamentary Constituency Report ke long pon ke anikang sam 454 apor an ke vote ke jok aphan Bokazan LEC pen 66.53%, adun to Haraghat LEC pen 72.6%, Difu LEC pen 70.2%, Rongkhang LEC pen 65.20%, Amri LEC pen 67.1%, adun to Haflong LEC pen abang 73.35% an lakadu kawe pangrumpet ke 70.67 an lepusi birta ripon long. Bokazan pensar kurube Karbi Anglong News. Election mate kilik do bomahut inut elected MSC raraphan tangka kiron ke arona tengpen returning officer atum ing saipon popusi Bikram Hansepen lam thepeklang. Jang mipon ipaing kora trokarni ada porphai troxy aporpen kilik paduponsi Election Commission of India pen aron kipipon bangso arona tengpen prekjama dimalong sitami mesen pen kilik ipachun pami jiaphan sai klempon lo. Bontalaso aporahut lapuso cheng constituency pen inut elected MSC hetsing rong parabang vote ke jok boma porahut raraphan tangka kiron tekangpu video footage pen viral si social media achatai long klang lo. Laso aputhak lapu 20 nong baithalangso LEC pen EPHLC amaipu Bikram Hanse pen pherangkyang no lam thepeklang pon. Athi election vote ke jok boma porahut raraphan tangka keron ke aron kali apotsi laso aputhak returning officer atum pen si arona tengpen ingsai pon popusi lam thepeklang. News report Karbi Anglong News. Dobom lapen election hut mate polling day hut ame itu menangan election commission pen guidelines do adlo matidi sita iltum pini video footage samasi theklong lo rupai a polling station long rupai polling station long bangke dak socheng constituency pen elected MSC lo bodi alang li amen horong phar ho headsing rong phar amit hang matsi pini ke openly cash tangka radaphan vote ke nam i pubang sili tum thek pon long lasi puthak bangke returning officer to election commission pen a guidelines sa teng pen alang li phan immediately action and po mate immediately so cause notice alang li phan pipo sinil tum mathal lasinil tum hin pen immediately complaint tame lots po lasi long returning officer tum tame immediately lake action and ang po sinil tum as per election commission a guidelines sa teng pen hala so teng pen action and po alang li phan sin tum thek long alang li hoke balopen pharu isia lokeron si tum video footage long thek bon long logadi lalo lasla bange chokche lage immediately action and jong si action and edit punto lage election commission tum ta partiality kam se claim lo election commission of India phande litum trust and edit po a guidelines mate press note alang litum ka chipi ke lake ardi of edit po lasi la election commission tum pan serseji alang litum action and reg alang lipa lasi litum alang lipan pulo. Hamren angkang prekjama polling center along mesen pen kilik kechun pon. Nijang Karbi Anglong hamren arong sopi angkang prekjama polling center along sitame nonophoy 6 Difu ST Parliamentary Constituency pen MPang hoya pharman bangfukang vai pon along mesen ing samjin pensi kilik chun pon ro posi birtari pon long. Nili Karbi Anglong News along penili men birson rong ha nili pini
nangli tumhan kadu velam pachini ponji kang tong bela buson helo non nili ke dola bangke nijang Karbi Anglong hamre narong supi long masini li dolo lesi pinia biota bangke la buson lo nili narlo sini pelada hamre narong supi angkang long prek jama polling station long nili humri pon padolo lesi la bangso ka humri pon along bangke nili birta kiri pon long bang ke la buson helo lada ka bangke along tina polling station long sitame mesen me et pen insam jin pen si labang sup election ke pat dopon mati labang so kilik ke pat dopon along mesen mi pensi pacun pon long lo pusi nili for example polling station long pensa nili birta ripon long lo lasi alang litum pen nang kapacit nang chet han pon aputhak non litum lang ponik sena PS number dake malong PS lo hamren constituency 8 nong hamren constituency long dake malong PS 109 number ke lapen ke haul to da pen litum dak bayi troxy pensi dak polling pool chengpon lo stame nilitum non an mo baji phon sing ton stame non dam tang pada pensa non anapor same ing samjin pensi nitum but chejok long lo non amat ke lasi nitum dak ajar non a candidate ke APSL system dolo congress system dolo lapen ke BJP dolo SSC dolo independent dolo stame nitum non e phojar bani tum dak BJP abot sini tum asabe stame tum leji pusini tum ninche thepon lo por phai troxy pen ke pang cheng pon pen non arni tilia por an labang so kilik dak but ki jok pon bom long pine ka sik sak la puson chok che pichor la sora ang hekilong pon dum thang ta ve mesen pensing samdem pensineli tum chenglong lo adabaku hala misina bang henoda amasya ku la thulo misina ka prek ban thulo la pen ke thang problem ave muneta tum che bhong chhuri ta ave athinon ke ka buji aja kong theulo ere tuma sar jai ka thar gyan penang anang pilo englong so tum phan hasinon ge lai chi bhong chhuri bang ke avelo Lok Sabha General Election 2024 6 Difu ST Parliamentary Constituency pen APHLC Independent Candidate John Ing Tikathar Amithang Ador ke so avot ke jokpon Difu LSC Difu Basic School Polling Station Amithang Polling Station along vote ke jokdon Ferangke thengno ka che than pon thuke non bangso Lok Sabha General Election 2024 along 5 lakh so se vote long pen high ponji anparta Dima Hasau district along pen 70% bak vote long jiputa alang li pen than pon vote ng pidon lo da basic junior school da town committee office anu na thu dipu nang theklong lo da ka bangeng samjin sido pini arnita so pe polo ne pon ne mas ing samjin sido munita no mang align da ding oe ta da person ne ne ji ne morne asam do oda thekbon na ben non ne tum karjulong ke dak di subaya dong Ramsa Pothar po adung malam rigging ka salam ya panbor ino ruling party itu lapen hamri po adim ham di Mahasau tatu hala data rigging ya pan claim bor ilo pusi lapen hamren inut ahem abange to we ahem ta ki freedom ji lapson ta claim lo pusi pula ruling party itu kapa phire ya pan setanon ke APHLC tu phire redet le Theman nil tum si ong munak lo mati la pujo la si ni tum matha ke hey kacerai la pen long ri kacerai alam ti ni tum nge kace ron kace dan apa jo bang ason gali hem so nang people day zon nang people day punya chak apa kam li dia mati di ni tum bang ke hey long ri tum cerai nang ho si lum kace so apa jo la si ing long arat tum ange ni tum long sinang dun pak lo pa bang ni tum chini bây giờ là si cái hai những cái thèn lòi của si chúng mà còn cái si hai những cái lắc không si mà là cái mà Karbi cái đồ ăn cái nằm video net của mình là lòng alo là tribal là tụi đô la là bên Kion dia Ohomia tụi đô la là bên Adivasi tụi đô la alang li tụi anta ha Assam Plain District anta amithang long le là amithang cái kivira na tu si dambom lo hala chichini lo la sinon ke regional party nang neki alang itu tapul APHLC kang tang nei la pen ningjet dak haidek abang nangi pusi alang litum Ohomia tumanta ni tum long nang dun toy Dimau sapen ko ana bot longi di Mahasau pen ni tum mata 70% longi pusi arnisi Daniel lang thasa mata ninji kuki ke doana tu la
kuki la pen mara tumbang nilitum long sido etlo la pen ke jasemet di masa tumbang ta hala ponchayat biko opot amasi aning jangje olo la si ponchayat bidang ne poge nilitum EPCLC tum si hangkong nitum a local emethang ponchayat si donangi tu ni tu hangkong atum lo serwan kep rajinai sokho tulsung vaisa lai hui si donangi pusi tu ni hangkong lo la si nilitum long sinong nang dun toil nang dun et kadu beta nandun mane nang cerap dun sai sil